destination Syntung. We'll be there in maybe 8 kilometers from here. 8 kilometers from here we'll reach Syntung. That's a long time. I like driving this road, even though it's very narrow, but I like it because it is right now it is in a very good condition. In 200 meters, you will arrive at... In 200 meters you will arrive. You have arrived. Thế mình tăng là poi hang này ha Syntung. Cái này cái building new và là sa rong air tanum ka mat don rupiah. It's not abandoned. It's under rupiah. This is about Tingin ni bom jam ta. Mang ka Ah! bom da kadok kane bom da peleng. Peleng. Daniel, bang dok kana ka peleng. Ayan na. Tokha ko bun ko. Di bom da kana ka peleng. Ambro ka. Baby, Han Dokha sedikit terkong peleng tungtap. Oh, your favorite mo tungtap but jasa kenika Dokha pi sedikit kedai nak tap suap fresh ne kedai nak no kom na baka ay ado ni dah kabang bang kalau jangan tung Tôi xong ăn cơm sữa đấy là bà bộ bạn là bộ kosong sedikit. jadi benar-benar tak bersedih. Ya kan, kalau dok dah kan kabang bang. Jadi mana kredit yang kuai. Bát dia kena set đùm năng bật set đùm bằng rồi bật Bang ba perlok. Barong itip menadung suaka Syntung kedai gawe nak kijaka ke ba pau namba bun bagi nong wan petkai kitores ki bon jongoi kan kijaka ndrei itip ke jingjia ka bajia aga next nam arjar arpo datang bakla ke jingjia ka bam ko asuk ban kan mau ro but ketu ke jingjia ngathrai ka pen kenja kan jaka bat kumba pio i mata kesni ngai itang kawai ke kali si kali baret but mangi kibayawan chani itu ni pet da poisa thi bade yoki don room nang ngi itang ba kat kumna ka jing kat kumna kidak ke bapa hang ni te la adu na bi kina wan kai chani mata kasngin pen sisa ba kibri ki badan chani kilong kibri ko kumno karadu ba nila ya kan taj ban wan petkai biang sisian ya kan jaka ngano penting ngano pen semit ndrei mat lade kumno kalau ngalengon ya lam badiki khon ro barang red berangut khon juga wad kurip juga ni wan chane jaka mta kasngi amar ka de jaka ka ba itnat jaka ka ba so pengat ba tapi wan kal air ka ba pengat hir ka be dieng bro sodong ki wado ki umpo ni bro sodong i kumba mi ka kat badon ki niki ki baret nang ni mat long mandi try ni dai bi batria tieng panat wan bat persang daladi kini i rejisi sha lenti mene ni keli na kita ki breo
Sano kata ka senong Syntung. Mar ngelawan tang Syntung ba kibun palat ki lat nga kelet na. Bang keli ki kilong so friendly. Kilong perlok ba but kam idan kano kadak. Jong ka jing peting jing pet smith. Hello. Very nice, no? Okay, very nice. Is this your first time here? Yeah, first time, yeah. I have come. This is the second time. I stay in Shillong. My also Shillong, Auckland. Okay, we Lumparing I stay. Auckland. Oh, Auckland. Auckland, City Dabadia. Okay, that's nice. Oh, Lumparing, no? Lumparing, yes. Oh, yeah, I know Lumparing. Okay. How are you? Fine. Fine. Okay. Nice to visit this place, no? Is this the first time? I've been to Shillong many a times. No, I mean First here. time here, yeah. Okay. For me, this is the second time to be here. So beautiful and Yeah, it's very nice, mesmerizing. mesmerizing. Alright, that's it. Wow, so nice. Now, why don't you try without the tube? Otherwise, you will not know how to swim like Papa. See, I'm 44 now, but I don't know still to swim. Put the phone. Te perlok mentang sengi pidon bat nga ha kaneka jakapit kai hapo Syntung. Ka ka bei tenat ki breuro ki beso tenat. Tenat nem dan nuan pika sini. Tenat em. Kumno kerteng? Haban da Shem ha mukim. Wow. Kerteng beso tenat. Pi kerteng no. William Star Syntung. Oh, pi bede kerteng no. Army sting. Ah, Army sting. Army Syntung. Army sipai. Wow. Pi bede kerteng no. Bangkit lang din. Man bangkit lang mukim. Hi Hai. Kertiang ni Marson sting. Mardon Syntung. Ni Mardon Syntung. Ni Marson. Oh ni Marson Syntung. Oh man kesengip Shaiwan jingi be yang ni em. Shaiwan jingi. Oh wan hokre man kesengi. Te kane ka wa sha ne man wan kwai. Cara wan kwai. Ah ni ka jaka ke baitenat. Ki breu ki baso tenat. Ki breu ki kena ki badan ya kadur samrki. But uni baba un sahikai jingi nga. Pini kai jingi nga em. Oh good. Sahikai jingi nga. Nga do mata perlok empat nang teman jingi. Tang badan bok bodon no ko chang ne un sahikai jingi nga. Pinang man jingi bro khoj. Uni man nang re man jingi. Nang. Pi nang. Une butai. Nang jingi re. Lera. Oh, ban su kli cepok nang em. Wow, tak ya biang. Tak boleh cuba nak mah. Ni kerteng mana kau? Albalari shisha. Albalari sisa jad. Mukim. Oh, terima ban jingi dai. Ngai pi su kli ni cepok om. Ani ngate ngamnang ra ban jingi. Tah. Di nang ni senang Syntung em. Tah, asal kelas ni? Kelas 8. Oh, tah. Selek bahaju kuliah mah.
Pion 3 ba? Oh 3 job kat. Bet kini ki parlong jungi na nong Syntung. Isu tenat isu men bade kendo berki. Bad ngaso kemen ba hadin bundon nong api ka to ka ksachet hero. Bala ku ka dorsan po ka tut bad po ka takina. Diri layu ai hai di ba apang ni. Matri jiktre sisbasngi terjemah. Mo ba ni sai kendo to disebut. Kong pilih ginong Syntung. Suntangan bagi wan kai jadi. Lah kencang nang wan kai mita jadi dai. To ngit bangin ni na selong hi. To sai syong suk to.